be clear to those who try to oppose the United States. I want to be clear to those who wish to do us harm. I want to be clear to those around the world who want to destroy our way of life and that of our allies and friends. The United States military, despite all our challenges, despite our op-tempo, despite everything we've been doing, will stop you and we will beat you harder than you've ever been beaten before. Make no mistake about that. Получена информация о начале нанесения противником массированных ракетных авиационных ударов. Первый, второй, третий, четвертый. Привести силы и средства в готовность номер 1.
Получен боевой приказ. Подтверждаю боевой приказ. Обурли! Второй, скрыть упаковки с ключами, установить ключ положения номер 1. Упаковки скрыты. Ключ установлен.